أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، صلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا، خدا عز وجل دو قرآن كريم دا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. خدا عز وجل دبيجي دبي كيا يگو دينكي خوشك بخدا ربكي، و خدا وی دینی وی جیر قات بکی و مکافات بدیه دا. گلی مسلمانا، دو وقتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا گنجک یتیم هبو، زاروک یتیم هبو، خواست گو دیواری بخچه خوچه بکی، اما دارک خورما یا جیرانی وی جدیواری وی را دبو انگل. اگر گو او دار کتبان ناف بخچه وی زاروکه یتیم دا، بخچه وی یه خوش بانا، دیواری وی خوشک چه بو بانا، اما وقتی گو دار نهت بانا دا انجیرا نکاری بو دیواری خوچه بکی. وی زاروکه یتیم جیران خور گوت گو اتخوازم دوی داره بده من. جیرانی وی قبول نکر، گو از نادم. وی زاروکه یتیم ری گرت چو جامعه پیغمبر علیه السلام، ش پیغمبر رحمت را گوت: گو یا رسول خدا، گو از دیوار خوا ادبیزه چیکم، دیوار بخچه خوازه چیکم، از بخچه خوا دیوار بکم، لی بلی دنابا بخچه جیران مدا دارک خورمه هیا. اگر گو او دار نوی دا انجمرا دیوار من نای چکرن، دبی انگل چکرنا دیوار مرا. مش جیران خو خوست، جیران من دار ندامن. ادخوازم گو تجیر بیجی گو جیران من وی داری بده من. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گنهوی بوی زاروکه یتیم هات اوش جیرانی وی را گوت: گو فلان کس. گو بله یا رسول الله. گو وی دارا خوا خورمی هبی وی زاروکه یتیم بکا. جیران قبول نکر، گو نا یا رسول الله، احتیاجا مجی پی هیا، از نادم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام جیران را وها گوت: گو وی دارا خوا هبی وی یتیمی بکا، خدا د جنت دا یه دارک خورمه دیتا. سها وی داری گو بحسپی مهو بده بزان، 100 سالی سها وی خلاص نابی. دیسا وی انسانی گو یا رسول خدا، از ناخوازم دارا خو بدم. صحابیه کی لور بو، صحابیه کی جامیر بو، صحابیه کی زانه بو، صحابیه کی گوش تجارت فهم دکر، ایلوی دری حاضر بو، ناوی وی ابو دحدح بو. ش پیغمبر علیه الصلاة والسلام را گوت: گو یا رسول خدا، گو ما وقتی از وی داری بدم وی زاروکه یتیم، اف مکافات اف دارا د جنت دا یه جمره هبی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو بله گوشتر جیه هبی. دبی ابو دحداح بره خدا خودی خورمی، بره خدا خودی دارا خورمی و جیرا وها گوت: گو فلان کس. گو بله. گو تزانی بخچه مهای نولو؟ گو اره. گو تزانی د بخچه مدا خورمی خوش هنا، بخچه بخچه کی مزنا، هر کس دخوازه گو خورمی بخچه من بکری، هر کس دخوازه گوش خورمی بخچه من طعم بکی.
وەرە ئەزێ بەخچێ خوا تەبلی خانیێ دنابدا تەبلی بیرا دنابدا تەبری دیوارێ وی تەبلی 600 دارێ گۆ دبەخچە دەنا ئەزێ تەڤەکی دمەتا تژی vê dara xurmê bide min. Ma şaş yanî pêşî weke got bawer nekir wextê got Pêxember aleyhissalatu vesselam kire şahid Pêxember aleyhisselam got belê ez şahidim dibê got temam min qebûl kir. Dara xurmê ji te re û bexça ji min re. Wextê got dara xurmê bû milkê Ebu Dehdah Ebu Dehdah ji Pêxember aleyhissalatu vesselam re got ya Resûlê Xuda me ev dara xurmê hibeyî vî yetîmî kir. Wextê got dara xurmê hibeyî yetîm kir û ji Pêxemberê Xuda re bi keyf û eşq wiha got ya Resûlê Xuda ma niha ji min re di cennetê de dareke xurmê heye? Pêxember aleyhissalatu vesselam got na dareke xurmê ji te re tune ye. Ebu Dehdah wilo şaş bû û zilmîş bû Pêxember aleyhissalatu vesselam li asîmana dimeyzênê û ji Ebu Dehdah re wiha got Xuda Azze ve Celle gotibû yanî yê got vê dara xurmê bide yetîm ez ê darekê dimê da te camêrî kir li qarşê Xuda te bexçê xwe seî te da bi vê darê Xuda Azze ve Celle di cennetê de ne dareke bi tenê data Xuda Azze ve Celle di cennetê de di bexçe dane ta bêka êdî her bexçekî çi qesdar di wa de hene nayne hîsabê. Ebu Dehdah bi keyf û bi eşq berê xwe da got herê malê herê cem bexçê xwe. Wextê got çû nêzî bexçê xwe bakire pîreka xwe bakire Ummu Dehdah got ya Ummu Dehdah got kerem ka got derkevin ji nav bexça min bexça firot niha bexça ne milkê me ye. Dibê Ummu Dehdah raşte destê zarokê xwe û ji mala xwe derketin ji bexçê xwe derketin û hatin dibê ji zilamê xwe pirsî got ya Ebu Dehdah got te bexça te bi çi firot yanî te çi kar lê kir? Ebu Dehdah jê re got min bexça da bi dareke xurmê di cennetê da. Ummu Dehdah got te karekî gelekî xweşik kiriya te bazareka gelekî xweş kiriya çunku Ummu Dehdah bi zilamê xwe bawer bû zanî bû got tîcareta karlî dike û dibê Ebu Dehdah û pîreka xwe û zarokê xwe dev ji bexça û xaniyê di nav bexçe de û bîra di lav bexçe de dev jê berdan. Gelê misilmana Ebu Dehdah di herba Uhudê de wextê got bela bû di nav müşrika de got me Muhammed aleyhissalatu vesselam kuştiya Ebu Dehdah wiha gazî kir got gelê misilmana got eger got Muhammed wefat kirbê jî Pêxemberê Xuda wefat kirbê jî lê belê Rabbê alemê Xudayê alemê Xudayê erd û asîmana Xaliqê erd û asîmana îsaxa namirê. Gelê misilmana ji bona dînê xwe ji bona dînê îslamê werne ser hişê xwe û mucadelê bikin cîhadê diriya Xuda de bikin dînê Xuda û dînê xwe muhafeze bikin. Dibê hinek sehabî hatin li dora wî kom bûn bi dengê wî bilind wextê got wiha got û müşrika dibê hicûmî ser wa kir Ebu Dehdah şehîd kirin. Pêxember aleyhissalatu vesselam wiha got di derheqê Ebu Dehdah da got di cennetê de gelek çiqlê darê xurma hene gelek çiqlê darê xurma yê giran hene ji Ebu Dehdah re. Çend cara ev xeberdana xwe tekrar kir yanî di cennetê de darê xurma ji Ebu Dehdah re hene çiqlê wa dara
بخورما هاتنە گران بوونا هاتنە تەواندن هەنگی خورما بواڤە هەنا گەلی مسلمانە ئێدی ئینسانێکی گۆدەینێکی بخودارە بکێ خدا عەزەوەجەلا قات قات وی دەینی لێ دڤەگەرێنێ دەینێ بخودارە چییە گەلی مسلمانە دەینێ بخودارە گۆمهۆ قەنجیێ فەقیرا بکەیە وەختەی گۆمهۆ فەقیرێکی تێرخوارن بکێ مهۆ قەنجیەکی بفەقیرێکی بکێ وەکە گۆمهۆ ئەو قەنجی بخودا کری مهۆ ئەو قەنجی لە خوددا کری بێ چونکو ڕۆژا قیامەتێ خدا عەزەوەجەلا یێژ ئینسانە بێژێ یێژ وا پرسێ یێ بێ فلان کەس یێ بێ ئەزی تی بووم تا ئاڤ نەدا من ئینسان یێ بێژن یا ڕەبێ عالەمێ تو خودیê erd û asîmanayî tu xudiyê kaînatê yî tu malikülmulk î mulk nîne ji xeynî mulkê te pêva çawa ez ê avê bidime te ihtiyacetê bi avê hebe di bêmana wextê got filan kes hat av ji te xwest eger gote av dabanê da weke gote dabana min xuda ezewecel yê bêjê yê bê min xwarin ji te xwest te xwarin neda min yê bê ya Rebê alemê çawa ez ê xwarinê bidime te tu xudaya alemê yî milk hemû yê te ya xuda ezewecel yê bêjê yê bê eger got te xwarin dabane filan kesê feqîr weke got te xwarin dabû min êdî gelî misilmana deynê bi xuda ra ew a emelê saliha qenciyê bi feqîrana gomho qenciyê bi feqîra bikê weke gomho deyn dabê xuda xuda yê qat qat mukafat bidê mihû weke mîsala Ebû Dehdah godareke xurmê kirî û ew dar da wî zarokê yetîm xuda ezewecela di qarşê wê darê da qat qat darê xurma danê da êdî gelî misilmana xuda ezewecela bikê nesîbê ma got em diriya xuda da li feqîra mezênin em qenciyê feqîra bikin em xuda razî bikin xuda ezewecela di dunyayê de jî qenciyê bidê ma di axretê de jî qenciyê bidê ma û me ji ezabê êgir muhafeze bike xuda ezewecela camêrtiyê bike nesîbê ma xuda ezewecela me ji bexîliyê dûr bigire xuda ezewecela me ji qesîsiyê dûr bigire xuda ezewecela me bigerêne ji wanê got deyna bi xuda re dikin û xuda qat qat wa deyna li wa divegerêne xeberdana me dawî hemd ji Rebê alemê re bin